Welcome back, bienvenue, ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV. Ntabwo turi abanyepolitike, ariko umukino wa politiki udukinirwaho umunsi ku munsi naho twayihungira. Reka twigire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko niho urugamba rushyushye umunsi rwa politike muri Afurika y'Uburasirazuba. Niba vuga Joseph Kabila, uhite wumva perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wahashize, wayoboye iki gihugu imyaka 18. Niba vuga umutwe wa M23, uhite wumva inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba vuga Antoine Felix Tshisekedi, uhite wumva perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uriho muri aka kanya mu mpanda ya kabiri. Niba vuga Paul Kagame, wumve perezida wa Repubulika y'u Rwanda guhera mwaka 1994, ariko cyane cyane muri 2003 kugeza uyu munsi. Uhite wumva umugabo wabohoye u Rwanda akaruvana mu maboko y'abagambanyi n'abicanyi. Uhite wumva umugabo wahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. Niba vuga Moise Katumbi, uhite wumva umunyepolitiki ukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wumva umujejeta faranga kandi wumva umurivolutionneri wo ku rwego rwo hejuru. Reka tugaruke kuri ayo mazina yose nkubwiye hejuru. Muri aka kanya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu kirere cya Goma, mu mujyi wa Goma uyu munsi uyobowe n'inyeshyamba za M23, babita AFC M23. Aba baharanira kwishyira kwizana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko abenshi ari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko bambuwe uburenganzira bwo kuba ku butaka bwa Kongo ntawe ubavogera. Nta yindi nkuru rero iri Goma cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Reka bari ko tuvuga, haravugwa igaruka, itahuka bya mwenyewe Joseph Kabila. Abantu benshi bakomeje gusanisha n'impinduramatwara y'agatangaza ishobora kuba igiye gufata umwanya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe bati Felix Tshisekedi igihe cye kirageze ngo yeguzwe. Abandi bati igihe cy'intambara yeruye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri gututumba. Hari nabo nabonye bavuga bati Joseph Kabila arigemuye, agiye gutangira gukurikirwa n'inkiko mpuzamahanga ku byaha bigiye bitandukanye bisanishwa cyangwa se by'inyokomuntu yaba yarakoze mu gihe yarayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko inkuru iremereye iri mwahangaha tudashobora kwirengagiza ni uko umugabo bita Joseph Kabila yasubiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo anyuze mu gihugu cy'u Rwanda, agasanga umutwe wa AFC M23. Nimba uri umuntu mukuru usesengura cyane, urahita wumva ubufatanye bw'aba batatu: Joseph Kabila, Paul Kagame ndetse na M23. Reka tubyite ubufatanye cyangwa se tubyite inzira iboneye nziza yo kugarura amahoro mu karere k'Uburasirazuba ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Kuri The Mic Radio ndetse na TV tugiye kugaruka ku itahuka rya Joseph Kabila, tugaruke kuri Felix Tshisekedi muri ibi bihe ufite ubwoba bwinshi cyane, kubera yuko atekereza ko hari bamwe mu basirikare be bakuru bashobora kumutera kudeta bafatanyije na M23. Joseph Kabila, Moise Katumbi tube tumwihoreye. Ndaje mu kanya. The Mic Radio na TV, subscribe. Ndabizi neza ko wabyumvishe yuko uwo bita Joseph Kabila yamaze gusesekara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yibereye muri Goma ari kumwe n'intare za Sarambwe. AFC M23 nizo zimucungiye umutekano. Uyu munsi nta gihindutse nyuma ya saa sita kuzamura. Amasaha ari imbere, Perezida Joseph Kabange Kabila araza kwakirwa na AFC M23 ku mugaragaro. Umunyamakuru ukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Steve Wemby, nawe ejo yari ari muri Goma, yanahuye n'abayobozi bakuru ba AFC M23
hari abandi banyepolitike bazanye na Joseph Kabila, nabo bagomba kwerekanwa kereka nimba hari impamvu zibagenza, ariko niba nta gihindutse uwo bita Joseph Kabila Kabange arerekanwa uyu munsi tariki ya 20 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Steve Wembe nk'umunyamakuru ukomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuza muri Goma hari icyo bivuze, ndetse kubaje mu gihe Kabila nawe ahari birasobanutse cyane. Muribuka abasirikare benshi ba M23 AFC mwabonye mu minsi yashize bajya ahantu tutamenye ahantu Felix Tshisekedi ari, ubwoba ni bwose kugira ngo wumve yuko ibintu byamaze gufata indi ntera. Imitungo yose ya Joseph Kabila yaba yimukanwa cyangwa itimukanwa aho iri hose muri Kongo yamaze gufatirwa na leta ya Kongo. Umuntu wamaze imyaka 18 ku butegetsi afite abantu benshi muri leta, yaba mu mutekano cyangwa muri politiki. Hari ubwoba bwinshi ko muri Kinshasa hashobora kuvuka imyigaragambyo kuko Kabila afite abantu benshi bamushyigikiye. Ikindi, kumufatira ibihano bivuze ko AFC M23 kumwe na Kabila bashobora kwihutisha gahunda yo kwerekeza Kinshasa bakabohora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiberaho amahano buri munsi. Amakuru mfite nuko hari ibindi bihano bigiye guhita bifatirwa uwo bita Joseph Kabila. Ni The Mike Radio ndetse na TV. The Mike Radio na TV, subscribe. Mu gihe mwari mukomeje kugenda mushidikanya, mwumva, mucira, mumira, muvuga muti Joseph Kabila, amakuru ahari mushobora kwizera cyangwa ntimwizere. Uko umuntu wa hafi muri Goma kandi hafi muri politike yavuze ati nibyo koko rwose Joseph Kabila ari muri Goma. Nta foto ye nimwe irajya hanze, ariko ibyo nabyo bifite impamvu. Bati mu masaha ari imbere rwose nta kabuza Joseph Kabila araza kugeza ijambo ku banyekongo. Nk'uko rero nabibabwiye, hari inkuru ubona ifite agaciro ariko wareba uyiguhaye ukagira ubwoba. Hari abantu bajya bibagirwa ko Kabila ari general, ni umusirikare ufite experience cyane kuri General Makenga. Kuva General Makenga yaramuhaye karibu nindo zitambika uwo yabarinde. Ubwo Katumbi naza birasobanutse ko bita Felix Tshisekedi ari mu mazabira. Ni The Mike Radio ndetse na TV. The Mike Radio na TV, subscribe. Amakuru rero twacukumbuye guhera ku munsi w'ejo, kubera ko yakomezaga kugenda acicikana ariko nta gihamya. Amakuru ahari 100% nuko umunyepolitike akaba umwe mu baherwe muri Afrika ni Moise Katumbi Champwe atari muri Kivu nk'uko byakomejwe kuvuga. Gusa watanze amakuru yavuze yuko nubwo atari muri North Kivu ariko ari kumwe na AFC M23, bivuze ko igihe icyo ari cyo cyose Katumbi abantu bashobora kumenya nawe uruhande aherereyeho. Namara kuza ku mugaragaro birumvikana ko yazaba ari revolution ku buryo nta muntu n'umwe ku isi uzabasha kwihagarika. Ni The Mike Radio ndetse na TV. Mu masaha yatambutse ubwo batangiraga guhwihisa yuko ngo uwo bita Kabila yaba yageze Goma, iyo wabazaga umuntu wese mu buyobozi bwa AFC M23 cyangwa umusirikare mukuru wa Intare za Sarambwe ARC, yakubwiraga yuko nta tangazo nyine tugomba gusohora mu buryo bw'officiale ko wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabange Kabila ryo kuba ari muri Kivu. Akomeza agira ati ntabwo byaba ari byiza kuko niba hari arasohora itangazo kubwe yivugire ko hari. Amakuru rero nabonye nuko mu gihe
kitarambiranye uwo bita Joseph Kabila ubwe ari busohora itangazo agaragaza imigabo n'imigambi bye. Ikindi ngo gahunda yo kugana Kinshasa igiye kwihutishwa ngo kuko iyo utinze birapfa. Ni The Mike Radio ndetse na TV. Kora subscribe, utange komanteri yawe, usharinge iki kiganiro. Ndakubwiza ukuri umunsi muzishima bihagije kubera ko wahisemo neza ugakurikira The Mike Radio ndetse na TV. Nakubwiye amazina agera muri 5 tugitangira ikiganiro. Nakubwiyemo Joseph Kabila wamaze kwigarukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nakubwiyemo Moise Katumbi. Nakubwiyemo umutwe wa M23 Sultan Makenga. Nakubwiyemo Felix Tshisekedi. Ntago nibagiwe His Excellency himself Paul Kagame. Nukuvuga yuko nimba Afrika y'Uburasirazuba ikeneye agahenge, ikeneye amahoro, aba bagabo nibo bonyine bashobora kugira icyo babikoraho. Aba nibo bashobora guhagarika intambara. Aba nibo bashobora kugirana amasezerano y'amahoro afatika. Ibindi byose birirwa bajya mu by'ibiganiro by'ibiki byose no gutinza umukino, kubera yuko aho ikibazo kiri bose barahazi, nicyo bapfa barakizi. Ariko se ubundi kubera iki amaraso y'abakongomani ashobora gukomeza kumeneka? Kubera iki kiremwa muntu gikomeza kugenda umunsi ku munsi kigira inyamaswa? Nk'umugabo wahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, kumva yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abo mu bwoko bw'abatutsi bari kuzira icyo, ntago ashobora gutuza, ntago yaguha agahenge, ntabwo yarebera. Uko nguko niko muzehe yinjiye umukino, uko niko The Mike Radio ndetse na TV tubona uyu mukino. Amakuru yisumbuye ku bijyanye na Joseph Kabila Kabange turaza gukomeza kuyabagezaho. Thank you so much, ladies and gentlemen. I love you. Ciao, ciao. Bye. Welcome back to The Mike Radio na TV. Welcome back to The Mike Radio na TV.